Osvojio je Ligu prvaka, dominirao je u najvećim evropskim klubovima, srušio je rekorde na svjetskim prvenstvima i zaradio milijone. Ali šta kada sva slava i sav novac ovog svijeta ne mogu spasiti ono što je najvažnije? Ovo je priča o najdužoj i najtežoj noći u životu Ivana Perišića. Noći kada je bespomoćno gledao kako sve nestaje. Sredina augusta 2026. godine. Scene koje su obišle regiju i svijet nisu bile iz nekog hollywoodskog filma katastrofe. Bile su stvarne, brutalne i slamale su srca. Nezapamćen požar zahvatio je Omiš i njegovu okolinu. Sve je ličilo na kijametski dan. Vatrena stihija gutala je sve pred sobom. Više od 1000 hektara šume pretvoreno je u pepeo. Udaljen hiljadama kilometara od tog pakla u nizozemskom Eindhovenu, jedan čovjek nije sklopio oči. Njegova duša gorjela je zajedno s omiškim brdima. Bio je to Ivan Perišić. Te noći fudbal, slava, višemilijonski ugovori i svjetla velikih stadiona nisu značili apsolutno ništa. Bila je to možda i najduža i najteža noć u životu ovog slavnog fudbalera. Bespomoćan gledao je kako nestaje mjesto u kojem je napravio prve korake. Da bismo razumjeli Perišićevu vezu s Omišem, moramo se vratiti u prošlost. Još kao golobradi mladić, tek 17-godišnji tinejdžer, Ivan je morao donijeti odluku koja će mu zauvijek promijeniti život. U Akademiji splitskog Hajduka bio je prepoznat kao najveći talenat svoje generacije. Pred njim je bio otvoren put prema prvom timu voljenog kluba. No sudbina je imala drugačiji plan. Njegov otac Ante našao se u strašnim poslovnim problemima. Farma peradi kojom se porodica prehranjivala počela je propadati. Dugovi su se gomilali iz dana u dan. Omča oko vrata se stezala i tražio se hitan izlaz iz bezizlazne situacije. Teret spasa pao je na mršava pleća 17-godišnjeg Ivana. Odlazi doslovno trbuhom za kruhom. Prva stanica Francuska. Potpisao je za Sochaux, a novac od transfera poslužio je kao spas za porodicu. Zamislite taj psihološki pritisak na jednog tinejdžera. Dok njegovi vršnjaci sanjaju o izlascima i prvim automobilima, on u tuđini, ne znajući jezik, nosi teret egzistencije cijele jedne porodice. Ali upravo taj pritisak iskovao je mentalitet pobjednika koji će godinama kasnije terorizirati odbrane širom Europe. Iz godine u godinu Perišić je napredovao. Od trnja do zvijezda. Njegova radna etika bila je zastrašujuća. Redali su se klubovi za koje je igrao, a svaki naredni bio je veći od prethodnog. Nakon što je dominirao u Belgiji, stigao je poziv Jurgena Kloppa i Borussije Dortmund. Uslijedili su Wolfsburg, Inter iz Milana, osvajanja Lige prvaka s Bayernom, epizoda u Tottenhamu, pa neslavni povratak u Hajduk koji se zbog spleta nesretnih okolnosti nije završio onako kako su svi sanjali. I sve do dolaska u slavni PSV Eindhoven. Ali ono što je uradio u klubskom fudbalu samo je dio njegove ostavštine. Njegov pravi spomenik su partije u dresu reprezentacije Hrvatske. Perišić nije samo odličan igrač, on je historijska anomalija. Pazite sad ovaj podatak. Perišić je na čak 4 različita svjetska prvenstva postigao po gol i upisao asistenciju. Od Brazila 2014. preko Rusije i Katara pa sve do Mundijala 2026. godine. Koliko igrača na planeti može reći da je više od decenije u kontinuitetu isporučivalo golove na najvećoj smotri svjetskog fudbala? To je podatak koji oslikava o kakvoj klasi govori. Iako je zaradio milijone, osvojio sve što se može osvojiti i postao globalna superzvijezda, Ivan nikada nije dozvolio da ga slava promijeni. Omiš je uvijek bio i ostao njegov centar svijeta.
O svojoj rodnoj grudi uvijek je govorio časno i ponosno. Kada je pandemija koronavirusa 2020. zaustavila planetu i posijala strah, Perišić nije sjedio skrštenih ruku u svojoj vili. U tišini i bez velike medijske pompe donirao je značajna financijska sredstva hitnoj pomoći u Omišu. Htio je biti siguran da ljekari u njegovom rodnom gradu imaju svu potrebnu opremu kako bi sačuvali živote njegovih sugrađana. Bila je to još jedna njegova asistencija, ovog puta van zelenog terena. I onda dolazimo do tog crnog augusta 2026. Katastrofalan požar ostavio je razorne posljedice. Vatrena stihija nošena nemilosrdnim vjetrom uništila je 28 kuća i desetine pomoćnih objekata. Preko 100 vozila pretvoreno je u hrpu istopljenog metala, a izgorjele su i brodice na suhom vezu. Zbog uništene vegetacije na ogoljenim stijenama iznad grada pred nadolazeće kiše zaprijetila je i ogromna opasnost od klizišta. Ljudi su preko noći ostali bez krova nad glavom, bez imovine za koju su radili cijeli svoj život. Teško je stradalo i selo Ćeline, upravo ono u kojem je Perišić svojevremeno kupio kuću za odmor, želeći dodatno ulagati u svoj kraj. Dok su u Omišu ljudi spašavali žive glave, Perišić u Nizozemskoj nije ispuštao mobitel iz ruku. Putem društvenih mreža mobilizirao je pratioce, dijelio lokacije za evakuisanje osoba, širio kontakte za pomoć i bio doslovno digitalni dispečar spasa te noći. Materijalna šteta od ovih požara je neprocjenjiva. Godine će biti potrebne da se Omiška brda ponovno zazelene i da se rane na objektima saniraju. Ali, poznavajući Perišića, njegov karakter i ljubav prema domovini, on i kao mnogi drugi sportisti velikog srca neće ostaviti svoj narod na cjedilu. Kada je njegovoj porodici bilo najteže, stavio je svoj dječji život na kocku i otišao u nepoznato da bi ih spasio. Kada je reprezentaciji trebalo, ostavljao je srce i zdravlje na terenu. I sada, kada njegov Omiš krvari, nema sumnje da će ponovo podmetnuti leđa kako bi pomogao onim najugroženijim. Zbog takvih stvari Ivan Perišić je mnogo više od nogometaša. On je simbol jedne generacije. Ako vam se svidjela ova priča o ljudskoj veličini Ivana Perišića, ostavite like i pretplatite se na kanal. Hvala na gledanju i vidimo se u narednoj sportskoj priči.